Хозяин тартып койма. Кимени аттың? Айтып кой. Город Мурат келтирип сатыңыз дейді. Токомон 2 литр бензин. 97 сом. Монун тагдырын чечет кафенин. Айына 1000 баксыдан койбосо. Передай хозяину. Каждый месяц 1000 баксов не поставить. Я зажгу. Мени тартып алгыла. Карапайым Мурас я. Унчу Гөлбаевдин жанында жүргөн. Барын. Любой келсин. Менин дагы любой прокуратура. Бутул безин бакстан төлөсүн. Төлөбөйбү? Өртөп койм. Как ортасың сен? Эгер Талтайга жөн басып Капитан Босоңлоричи Талтайга жөн басып Рачка фашизмге алсам беречи. Мен сени дел айтып таштайм азырчы. Не болду? Контолду эми карап тур. Gel otur elime. Otur. Ben öyle olan. Ne lan? Bak o dozunu alırım. Sen dozu otur. Şöyle hizmetine duvar ötüyorsun makul be. Ama mulan kut. Беконна. За то, что следчикам очень дали основание алкеси. Мен таныс емессің? Амасаң тануамын, оған мәкен болам. Эсен бұл, үкен бұл, бүйт біле. Доскелер олып, бүйт бар. Не, білмек біле. Фамилия атын тақтап берейін? Тақтап бер! Фамилия имя? Алмаздеков Иман. Толук айтсак батыраак көпчү. Алмаздеков Иман. Фамилия? Шарсеев Нурлан. Фамилия имя? Болотқазиев Өскөнбек. Нурғабылович. Назад! Назад руки! Назад! Открой, блядь. Не надо. Я. Фамилия справа. Кime фамилия? Имя фамилия? Ашырбеков Мирлан. Дэт. Қашан бетін тарт. Фамилия имя? Алмаев Марс Бактыбекович. Башты көтөр. Фамилия имя? Алмаев Марс Бактыбекович. Все, бля, забрали. Фамилия имя отчество? Розовбеков. Ким? Розовбеков. Ким? Что там?